Tah, nutik sang sia tah. Oh, kowe ngakan ya. Gede masang aing. Woi, diakan kowe, diakan. Sia ieu. Diakan aduh. Anu gede masang aing cek aing ge. Aduh, gesakan ku sia. Sia na ngakan teu loba bae. Asta na bertah. Aduh, sedih dewe. Aduh. Aduh. Sia. Hah, teu jadi bae tuh. Si Kadut tuh kenaonnya adalah hai Ostek. Nah, bae teh. oi Dot Sedih deui. sekarang Dot Ostek. Dot sia ini cuekon si menon sidak Cacing aing doi. cacing wae ngelek oi Naon sih sia? nelaeng Awas tuh. ber aing Aing sama apa sia naon sih? Yo lah di HP Polisi sia sekarang. ya aing bisa ngeliatinnya Awas main main. dengan Oslek. Apa dengan yang bisa kedong? Sial masih Kadut. Aing hang dulu main cacing doang kita dibere. Awas ya Dut ku aing. Apa yang bisa lah main cacing. Tapi HP budak mah gede. HP ngeletik ya. Tapi aneh kok. Budak bisa main cacing di HP. Dah, aing bisa itu mah. Saya baik. Oslek. Nu aing pae bae tuh. Sia lah. Sia sih. Hasil gede ngenten sia. Encan no aing yo. Aduh, pae no aing ge sarua. Ai si udah kuy. Yang jelas sih yuk. Heulah. Yuk. Main cacing di naon ya? Heuh nya. Kenapa mah jadul. Aing nyaho. Halus salek. Ayo, Gus. Ayo lah kana yuk. Tadi bayu. Gus, lah yuk. Mantap. Aing bisa Lin. Mau elak Kadut aing. Terus. No. Oke udah. Tahu. Belok ke dia belok. Oke bener ya. Wah kan udah anteng. Si Idoy. Kenalnya, asana resep pun amat. Jadi penasaran. Iluan ah. Yuk terus belok belok. Idoy stres gitunya. Ya, punya cacing. Ya, belok. Doi, asyik kenaon? Iya aing, main game. Game naon gitu cacing ih. Atau game cacing lah. Karena lo mesti cacing tuh. Ai si budak. Sama ya bae doi. Cacing dopenan. Aduh. Sieun stres bae aing mah aduh. Bogo ke pilar sama lon, kenyahoan. Nya pilar. Atau mending keramik ku si ada sekalian. Booming lon, booming. Saya tengok itu. Iya main cacing gue ke booming. Ngetren. Viral meureun doi. Oh gitu maksud aing. Aduh, sia. Seru lon. Cek saha sia tatunya ho ieu. Alek tadi aing Alek yang jawer. Hoak budak mah hoak. Aing lo tadi cacing. Oh gitunya. Oh lah. Aduh. Jadi penasaran euy. Bagusnya resep doi ya. Atuh holah. Cobain nyobaan. Ngawas sih kayak itu cacingna neangan. Aduh, split amat sih doi. Minjem doang ge. Neangan sih kayak itulah. Aing neangan. Atulah aing neangan. Lon, gan lon. Resep sih yo. Kabur eles aku aing. Ya, terus beloknya, doi, aing menang yo. Oh, aing lon.
Dah sibak. Asyik nak main cacing apa naon? Loba amat lun. Atuh ek main lah aing ge. Hei sari rere. Ayo. Ieu mah mantap euy. Itu. Ini kayak gimana? Ya. Kali lun. Hakan tah. Body ya. Tah nang deh kali dia. Nang deh sun pokoknya. Kurang kejo di sia mah. Bopan. Stretching. Kalinya. Terus sun. Ya, Itu kentang. aing menang tuh. Habis dia. Eleh lah di sia. Mal. Wir. Itu jasi udah sing segalun wir. Ih, jaheunya nih. Tenang deh bun. Aing samper ke bela. Ayo. Pengok kan nun. Kan iya. Eleh lah. Cek dia kan. Ih, woi. Kemarin nang sih. Nyaos ya. Cacing lah. Oh isi budak. Wir ngira beneran wir. Aing mah bisa kedua. Isi budak. Masih baik. Aing main main HP pas dia lon. Ini mah beneran. Aing asli. Kalau on si Areling. Nyaos ya. Halo. Halo. Jembatan aing. Ayolah. Hoi. Tadi aing lun. Kumaha lun? Sia ieu gagal paham, betul mah main cacing ge di HP. Aduh. Aduh, cacing aing lo. Dia mah belon ieu doi, batur mah main cacing ge di HP. Kok bisa nih? Nyai. Tapi aneh ya. Gak bisa main HP di cacing. Nyai gawe kebalik. Kan Oh kerpilal. Pilal. Aing ewe itu. Pilal. atuh pilar mah ubi naon teh? Nyaon tuh. Main cacing om. Gitu dong. Jadi datang mah. Toy, ayo menang yuk. Kita ya pulang kolomok main. Cek nak main cacing naon. Aing ya kalah ya. Itu sekolah sih. Idoy. Hai.